Yada say yansamu akwa baby Adom TV Badwam Media no eso na ya mo ache mo akwa baby mu so do aba radio fosu ai wasim fosu ya chiachia mu nyina yada awurade ase nyame adom ra na hu ye mobo e de yan awie February bosome no ti da awurade ase na sre no ho adom ni hira se ono a odo hya ase no ono a okese no mfa na taban kese no enkra oye onfo yen hye match ensumu no fa ntwa afi mu nyina kekai ne yade ne mpatuwo bi ne atorenchem bia ensie tie ma nyina ye ho ache e da awurade ase e ma ye nkra ne ye nipadua ye da ase papa pa ti me ne incoming besmaka kwasisia ne gina ha na hunu ya fade no dia na hu say next week Thursday ye gina mu den fufuo party o fufuo party tim ne ohia no wasanka ne srobra enura na me lecturer baako o se na fufuo party na eba so da ba me say o Thursday o se na hin na me say kokomlemle o say ni free Adom TV na so bra odronti na o se ba bia wo bia no so utime ba seat match ene aban mampani so atwam saa de nkura be gina wiem bebre saa de no timomra ne ani fufuo de fo asanka de bra frankura ne bra ne nyina ya nto yen sanity on say out edi wo fie but ye nyina ye hia sa family na we hon kwan wo this side na wo so hwe no this side a on say na ma ayede na nya fufuo die no nko a papa macha mo akwa ba na ise magic kasi afa mama mu ache mo akwa ba se bibia ye fine mo o nyame adom ye de nyame ase say wo ya de pa koso na ye de wo ye no Ophelia yes Bismarck oh yeah dear you say take shapes no huna ye ne sa Ophelia yes Bismarck say bia hye o nyame adom ye nto afu party so yeah toa so me da se so amakwanya no enti na de make nyina ne say wo di fufuo nso no na wo tie nwompa egu akable band so last year ni nyina ya me to last year emo ye ma ne ye fadedo enti this year so nyame adom ebe konanim extra than ye hu no last year once last year duane no nya bidi enam buso because nantwie bi su enti ye se frɛ se akokɔ no mra so obi abetimi atoto akokɔ no baako mienu bi kura ba now ese su ye tumi aye enkwan ne ntem ya spice no no ade ti by 5 am no bo se na akokɔ nkwan de ya na nche won se na bank mo famra eno obi so ka so preku no prekuntwa adwene kakra da so awurade a so ye kwasi kromu ni nti make on so open ni minimum enti be ni fufuo me ka okon bedo ba twen nyame yadom a Thursday ne nyina ye de odo abodom ne ye du fufuo no ti me serew be bia wo bia se banche na wo a asa course na e ba no ena me free ha ena me kwa wa ye sere mani die mu a ya ne ye bibi se ne ye de number no to ho a ya na feudie ne aguro bi sa no ya ne hadwen momie focus no ne ya adwen nyina nkɔ botaye ne ntia ene die mu ye de number no to ho no number no say bia wo bibi na person de be support yen ya na wa fresh sa number no ne aba abeji ti say banche a ye beba body menken enam no nsuo mu nam no ne mponche ne nwan ne nantwie ne se preko no wanye no na apeso me bia wada wo ma e bantama ne atimi akum no na no pɛ ye chia wo nantwie no ye da se number no ye 055 760 434 0556 760 434 wadaroma o friend number we na wo ka kire afia mpacho wadaroma mintime mma ba mo bancho wo ho ye beba afia mintime mma mo body e me de support mo ye beba afia mintime mma me wa dwene me wo pork wo ho e friend say preku yeah kwe mo meje ana say kwe ana mfe kwe ekwe ana brachas ba ku bi on of ke ho mo repa dukumi be ma ne o jene sa de aboa ntewe number ku no hudi bebre na ba kwasi wo mbe me win so me nwene sa nyewe nti yamfa de obonkrata no ento aso ye wi a afi de o ho ye dia ba okay ti yamfa the Ghanaian Times abokata ento aso e ho no de Mampani John Ramane Mahama Foni Abanura
and the first State of the Nation address after his comeback. Or the etudja. Etemche no ade wa hyeda nche ho bebre sa. Hyeda nche ho bebre sa. Ghana Times na bo amane o so na 2025 our fixed economic crisis reset Ghana to good prosperity. President Mahama was say ohani akwansidi obeto Ghana's kasam ho no obehwe ne osiesie se be o ma betimi asi yeye ne propro ye kwan esom. We will make free SHS better. Eti President Mahama no say free senior high school no oba behyimu kena amana ya kono aye de aye fe a chense de bia ye hu ne mpom. Nkoko Ketenkete project to benefit 55,000 household nationwide. Say Koko Ketenkete no de eba no. O say efimu abese empim adwunum enum 55,000 menya so efa so. Nti we nko an betimi akreti enwuma over so kabo mu dia. Ozo kako bese 2 million. Yes. Ikako nyu se nipa ma na ni da ho ebeboa ye dey bay na we focus we determined wo betimi adu bota ye ho because nkukwo wonye won ye mu omaduane di ye mu so mu mba bi pa da enche no omanyini na omato nkosua wo benya kosua so mfa so omo ebi wo na wonya kosua fru na wonya man bi frim enti de mampani kan bia mu fa no asemhia wona ye pottery no ana wonye ye kura but wani je ho na woni capital no nti se bade a na omo se bade media best em se budget ne ba ni be go best but we say no because say ye project e started front ye mfam won na wo industry ni sa okay ne che no e be kire ni survivor okay si ankwa say we ye part ni onim ye kura ye mfama no obeji asen e na ya man ne maslok aye se ne tie we don't give the money to a man for a business. Because we a party we say master the ye the boabo party for. It will nim de bia kwa no akwa you know na akwhye. Oko na akwhye nye se bia boapa yo. Skana hye. It we yem focus on more poultry industry and my yem force ye onfa nkomo obi a onye pottery ni bi all because a person popping up there be yem fa wenye startup for farmer no be say no obekum obemo mawu yem fa startup also mo dro no ensure akeka ni nyina bo omo ya ma na ya kese no omo na ye inject kese fa show mu no mo ntimi employ more samu if for example say who obi say Boris B ya wa ye enkokofo be so be say 10,000 that's all the 10,000 can no who ka so ntimi fa ni padodo tenso be sha kwasi nsiansa me enkokofo mi nye bida etu me won be ba won so be 1,000 memam no ne be 700 kra wu and em say training so be cost because obi won so a wonye bi da but na ni je ho betimi aye safo no so bi aye target wo ye target ban say for because of the person they achieving e ye person they unemployment so sir no so ho papa ento enti heart for so na say mama omo person mo ko meka no say by March 13 no so be atwa nsika wi okay master ti mutwe sege bia se afi no ntimi nye alaji omo ya no mo bo mo da denti ye sure say de obekọ no de yes aye krado don kuma so na kika bia kire mampani mama onya kasa tintin na economy no na ss ase no on fix it okay ti don kuma no Ghana Times no daily graphic amid gloomy economic outlook we will build Ghana together president assures say ti mampani mama so na ka ne say ye say emfa say Ghana atete apansam apro asai ye nyina be ka tuma afuma no ne etimi aboa SCC a share of man see ekase Ghana de cut 721 billion Ghana cedis ade bia de ka ya mo de to de o mai de bia de ka America for grad de ka so de nyiska bia ye jene we jizenye zika bia e de Ghana ka de no 721 billion Ghana cedis nti ye betua hey see etu won say ne je count scan so nti o de bia na say say na abrofo na ne say because ya kwa akosere mo say e kai do no me mere fa 20 say from now to best the next 4-5 years there hey no bo say ambo aya kura omo start ya crank ye jai ko ye wonne ma wo mai mo betimi ayu so ye ni ya e be bo say oji ye no o say scale betimi agina mo no pipe say $250 million as man penny be no ka o ma me ebiem crank ye because ye wo bi but because ye kwosere ye de be no ye focus on ye de no me wade ne eni o mai mo ne ye jeja na nipa few people bi na benefit wo
Also me ye de ni. Eti Daily Graphic and the News Center and so any over 6% GDP growth is not mismanagement. Eti the maso na can say Ghana your gross domestic product they say ke kan major pade nyina bom wa to sika sem ho a best how much mu ensia om si enye ade e cheso ma na tete apansam 15 billion Ghana cedis cost overruns hit 55 projects 280 billion Ghana cedis debt servicing cost in 4 years while SO is swimming huge debt. It's my pen mama so na ka say say e ka ne de say na e kan bo so da no fra na efro kwa ne say kwa ne say ye hwe online de bi na we na na me nwanwa ono akora bi odi ni parents akoko so we lose because the parents de na ba Ghana say o mesua de no ni ade no wadwa am so wanya no o eso so be kwa ya appeal wona wo ni nyansa se o bom do ba wi ase say yo ne lawyers ne kasa say obetimi akoya appeal because na we na onim de ntira ma be na ba beto Ghana sa wo ni why ya de nyame ase o say ne ya so say ma men papa nyina so baby ya ja ono nko a say oni o say na wo akora wo free umofra say twema nso a na ne obenyi we na ya ra ko sam I see eno ara ho sam a no so esiye me ya papa obi abayo a level 400 de ko ma wie that doctor obi akunu free na me da hwana me yemhye me makai o ma me ne o papa doctor yabani wono oyire ne abusua mon kafra ne mo oya I can't just say you see a boyfriend any say chidi ebechewo nanso die enti na obi a de obi a won e ba tete ne de na ba suku o hwe no wo beku no sadie enti ye hunu adekoroti ti Ken University omo ye nhwehwemu but I say we nye first e wo Ken University according to omo e wo area mu ho no ye say police station kora be ho tell na nipa ti mi di bone sa to badwamonline.com e wo ho CCTV camera e na me ye hunu 21 ono boy no so 21 ti ono ya chero obo me ya hwehwemu because atade a omo hu wo CCTV camera ni mu no ebra ade no call so no mso ha na ehye no ti na say oni obenim hu bi obi ba kakra na ya wie na yenye ba iso mfaso erade hu ye mobo she has fees finishia na no nko a before bedru ho no see etuatua ya obi a wo vision ma ne ma baba you are kama if you do no ba ko de onyini tinku oguso na ka wo hwe all level 400 ko nani mu anu go koi doctor ya bani mun kafra ate ne mu ya obi piesie ajene nkwa kwa adomonline.com na ya say US nso actor bi ne ne yire nso awu dadem ti no nso e wo ho mo rasam anyway dem say foreign we are be foreign ya say oba bi na aka obi eyi no de an ya kan twi say yes bro ne ntohwe na da no otimi de na no kwa ase ho ya so aka be ma bi ntohwe run na wa me ma na ase ho wa wie no kura wa fa no wole ne customer or the ka 20 pesos how we foreign would be just 20 pesos that be any foreign man 20 pesos Ghana pesos I don't know foreign can you imagine how foreign man 20 pesos sure na no so see say na no any say na de because yan hwe hu ye director person obi ma ye wa ba wada ma me hwe why na mama ye nyina ni na agutre nti nipa di sem hu sa na nka 20 pesos de graphic.com yo ka be ma na yi na ne be de awo na ba esi na abam no esi efumwa obeka ene ya che no wo asin rakese camp obeka esi efumwa I was in fosu afadamo ene radio fosu da be mo te dada afadamo kwa de ba ene da be so was graphic allegedly waka ne customer no ade no abufu na yesterday we talk do around 6 p.m. Hey sa fosu sa 6 p.m. na and I wish were farmer. According to Osman, the dispute began when he purchased a cigarette for 1 cedi 20 pesos from a Fumuwa's drinking spot.
He initially paid 1 Ghana cedis, promising to settle the remaining 20 pesos later. The next day, he returned to the drinking spot, intending to buy another cigarette, and started his outstanding debt. He handed 5 Ghana cedis to Afumwa, assuming the debt would be deducted. However, when he later attempted to make another purchase, Afumwa confronted him, demanding the 20 pesos, which led to a heated argument. Osman narrated that the argument quickly escalated into a physical altercation. He alleged that Afumwa struck him on the head with a stick, causing him to fall. There be some order. Yeah, person. Where do you say? Assemble. Yes, cigarette. I have some power. What you say? Bufubi or order that. No African bomb. Because Asamoah Osman Eken. See, as many others, nobody cares. Who will be cut 20 pesos? And I'm on 5 cedis. And no say just 5 cedis will be yourself from 20 pesos from me. Just say Osman Semno. Into what? Osman ka friend already. So when you first sign musuo ne nkwanhiem ebi ani. You say we na ntɔhwe ya na Osman Semne die. Say planet. Mama 5 Ghana cedis. Me do ka 20 pesos. 20 pesos. Would you 5 cedis? You say baby some say me 20 pesos way. You say we bra no. So wa wi ntɔhwe ni nyina de a. Oh, ni ayi die. Em say me nyi so okaba. Ya de pan ya ka. Ya de pan ya ka. One ni ma o. Data ko me one ni ma. And to good so. To bro no. Omumradomonline.com me hwe de Osman afemu or hospital se say ya make say ya. Ye hwe no. Awie no kura wa fa no wole. Say otum so we wole ache. Ana greguru. So na simi yemre so pa. Nyo sa so be yemre. If 6 p.m. Ebi mo se na mpa o. If 6 p.m. ko. Enti no na. Ezo okuani. Ezo odware awie no no. Ano okoho. Yemre. Kafra. Nenne de kitchen ye abe. Oh yes, abe. Ase na wo ye ne be call. And be call. Kasa o nya na bia but the way awukunkun no. Some me call. Kwani oba kona nya na abe ye. Me say na no aye cooking competition. Oh. Enti papa some people be come aduane twa. We nyina no ye de ye no da form say team. Aduane die hu. Aduane ye won nya ne die. Say ne de ne na am ne da form like wo we ne no. E da ko hin na manje. Hita fem oh, yeah, patron here, me ma video na we dey ato so na say na me here aduane fa. Na ni jo vim na wo toto nsa no. Oh no, me dey. Obi oni ma dey ye bia he. Obi ana no odin bia ye boro no like na gege otum so na enye. We atoto nsa ye oboa. Ade enye na ye yes this one akeka bo. If you ma ye we rem kwan ma one of them. Me nye bi ma. Da me ye me ni adaje. Enti ene abekwan besu. Ye muka se ho ni nyina no ye de kire wo se nyame ya adoma Thursday fufuo party no baso nti kwasi be wo ho na fe waboa ama fufuo na baso eno ade ani se ye kasa ya director ne Sarah ne Weba omu ne di ne femfram na nya bi ani enti ye na me kasa kesi bi go ye de ya me nya bi ni ti me twen Thursday nyame ya adoma me pa cho eno ade an ya nka so me nya bi ani enti me twen no so ye kwai Erica said what did the agudie some no health tips no Mr. Who follow Ankomah no dey dyspepsia. Ye bibia na ye osa. Unya yi stomach pains bi ni ade a. E mo nwura pharmacy won kono maduro bia wo wese no. Mr. Who call hospital na ye check ya. Na ya boy na ye fear dey ye ende no na fe ahosepenom asemidi kano na ye de beko mukazi. Sharp. Na fe Ankomah ebeba one honorables betena se. Yakwaba na ya to aso.